Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Rubavu aho Rubavu abagore 9 n'umugabo bataye muri yombi bakora ibitemewe. Rubavu polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu 10 barimo abagore 9 n'umugabo umwe bakora ivunjisha ritemewe mu bice by'imipaka ahazwi nka Petite Grande Barrière ndetse na Grande Barrière. Aba bakekwaho gukorera ivunjisha mu buryo butemewe bafatiwe mu kwabo wakozwe ku itariki 27/7/2025 hagendewe ku makuru yatanzwe n'abaturage. Mu bafashwe bagizwe n'abagore 9 n'umugabo umwe. Aba bakekwaho gukora ivunjisha ritemewe bahise bashyikirizwa polisi ya Gisenyi kugira ngo hakomeze iperereza ndetse hanarebwe niba bafite abandi bafatanyije. SP Karekezi Twizere Bonaventure umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko ibi bikorwa bakora nubwo bidahanwa n'itegeko ariko bihungabanya ubukungu bw'igihugu. Ati kwishora mu bucuruzi bw'amafaranga butemewe si icyaha gusa bihungabanya ubukungu bw'igihugu n'umutekano w'amafaranga. Turasaba abaturage kwirinda ibikorwa nk'ibi no gutanga amakuru ku gihe cyose babonye ubikora. Ibi bibaye nyuma y'iminsi abafite ibiro by'ivunjisha bakorera ku mupaka muto wa Petite Barrière batabaza bavuga ko babangamiwe n'aba bavunjira imbere y'amazu bakoreramo bituma abakiriya batinjira kuko bavunjira kuri make kubera ko badasora banakodeshe amazu. Reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Rutsiro ni mu ntara y'Iburengerazuba naho aho urujijo rukomeje kuba rwose ku rupfu rw'umuturage wasanzwe mu nzu yishwe atewe icyuma. Urupfu rwa Ayinkamiye Pauline wo mu karere ka Rutsiro warokotse jenoside yakorewe abatutsi rwateye benshi urujijo nyuma yo gusanga mu nzu yaratuyemo yapfuye atewe icyuma. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 28/2025 yaratuye mu murenge wa Musasa akagari ka Gabiro mu mudugudu wa Muramya. Amakuru agera ku gihe nuko yabonywe n'umuturanyi we winjiye mu nzu yabonye imaze iminsi igera kuri 2 ikinguye ariko nta muntu umuciryera. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Kayitesi Dativa yabwiye ikinyamakuru igiye ko aya makuru yayamenye bakirimo kuyakurikirana. Ati andi makuru tumenya turabamenyesha. Uyu muturage yabaga wenyine yari yaratujwe muri ako gace nk'umuturage warokoze jenoside yakorewe abatutsi ariko utishoboye gusa abana bamwe babaga ahandi bagishakisha ubuzima. Umuto abana na nyina iwabo. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze kuri Ntungwigiti Sadek yasezeranyije AFC M23 kigiye gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo Sadek wasezeranyije ihuriro AFC M23 kigiye gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero. Byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'ibiganiro byahurije iri huriro n'abahagarariye Sadek mu mujyi wa Goma ku 28/2025. AFC M23 na Sadek byemeranyije ku bufatanye mu gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo z'uyu muryango zakoranaga n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizakenyureho zitaha. Mu kiganiro n'abanyamakuru Kanyuka yasobanuye ko impande zombi zizashyiraho itsinda ry'abazakurikirana ibigomba gusanwa kuri kiriya kibuga cy'indege mbere y'uko imirimo nyirizina itangira. Yagaragaje ariko ko nubwo AFC M23 yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano ku giti cyayo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero ku baturage no mu bice igenzura. Kanyuka yasobanuye ko ubwo AFC M23 yagaragarizaga Sadek ko ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kubangamira ibikorwa bibanziriza gufungura ikibuga cy'indege, uyu muryango wayisezeranyije ko ugiye gusaba agahenge. Ati bavuze ko batazongera kurwana kandi ko bagiye gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano. Duhora tuvuga ko twubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, twabitangaje ku giti cyacu inshuro nyinshi ariko leta ya Kongo itugabaho ibitero. Icyemezo cyo gusaba ingabo za Sadek kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango tariki
ya 13 Werurwe byasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira na AFC M23. Reka dusoreze amakuru yacu kuri ino nkuru n'ubundi igira iti Corneille Nangaa yasobanuye inkomoko y'izina AFC aho ryaturutse. Tariki ya 15 Ukuboza mu mwaka wa 2023, Corneille Nangaa wabaye perezida wa komisiyo y'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinze ihuriro ry'uruzi rwa Kongo AFC Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bw'igihugu cye. Uyu muhango wabereye i Nairobi muri Kenya witabirwa n'abarimo perezida w'umutwe twaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa n'abandi banyapolitiki bamenyekanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo munsi M23 yatangaje ko yihuje na AFC mu rugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havanweho ubutegetsi bubi bwadindije iterambere ryayo ry'impande zose. Nibwo izina AFC M23 ryatangiye gukoreshwa. Mu kiganiro n'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Goma, Nangaa yabasobanuriye ko kuba ikibazo cy'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bamburwa uburenganzira bwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarakemuka byatewe n'ubushake buke bwa leta. Yagaragaje uruhererekane rw'imitwe yitwaje intwaro yavutse igamije kurengera abanyekongo kuva mu 1998 kugeza ubwo havugaga AFC. Ati ku bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iki kitakemutse, CNDP M23 uyu munsi ni AFC, bisobanuye ko hari ikibazo twirengagiza cyangwa tukigira nk'aho twagikemuye. Iki nicyo twita impamvu muzi. Nangaa yasobanuye ko AFC yavutse kugira ngo ihurize hamwe abanyekongo bose nk'uko uruzi rwa Kongo ruhuza abaturage bo mu bice byinshi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati uruzi rwa Kongo ni rumwe mu nzuzi nini ku isi ariko rufite umwihariko warwo. Muri Kongo rutangirira mu majyepfo ya Katanga rugakomereza muri Kivu ahahoze ari Orientale, mu yahoze ari Ekwateri, yahoze ari Bandundu kugeza muri Bakongo igakomereza mu nyanja inyuze i Kinshasa. Nangaa yasobanuye ko ibindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo imigezi ishamikiye ku ruzi rwa Kongo nk'intara ya Sankuru, Kasai, Kwilu ndetse na Lomami. Ati iyi migezi yisuka mu ruzi imbere yo kugera mu nyanja. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko uruzi rwa Kongo muri rusange ruhuza intara zose zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ari 26. Agaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ubuzima bw'abanyekongo. Ati muzarebe mu ntara 26 za Repubulika nayo idafite umugezi itisuka muri ruzi. Ni ikimenyetso cy'ubumwe. Uruzi rwa Kongo runaduha ubuzima. Amazi ni ubuzima. Nangaa yasobanuye ko uretse guha abaturage amazi yo gukoresha mu buzima bwabo, uruzi rwa Kongo ari isoko y'ibikorwa remezo birimo ingufu, cyane ko urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga ariho ruri. Mu bijyanye n'ingendo, Nangaa yasobanuye ko ushaka kuva i Kinshasa ujya i Kisangani, uva i Kinshasa ujya Sankuru, uva i Kela mu ntara ya Chwapa ujya muri Chopo ushobora gukoresha inzira yo muri uru ruzi. Nangaa dusoreje amakuru twe twabateguriye tubibutsa kugira ngo mukande subscribe kuri mwe mutarakanda subscribe kugira ngo mutazajya mubasha gucikwa n'amakuru agezweho. Mukomeze mugire byiza cyane. Bye bye.